Bisa Atopa. Okay, dia oba obinya no. So the fifie the buy you, edi no nya we. But she obinya no house ya say. Sa Atopa. Na Atopa de libe. Insha Queens na yedu omo esrim. Kate ma mbisa wo. O ba no. Obi ka se na Kate de o asa de se ka sa oni masa na o be de obi bu abemisa. Me pacho me sombia na. Me somma. O ye queen mama wo de ma me somma. Me pacho ansa na me kasa me pese me kan bibi kakra bi ansa. Okay, ene ma ni nyetiawa. Yo, ni senti ni say me ye nyina we insura dancers, insura queens. Ye beda Dr. Kwaku Otin asiye pa. Se baby a ye sha, wotimi akọ fitri sa yi ye nyina de ya bankran ha. Address ya ma ye ho ye fese no. Doctor, nyame show pa, nyame nya wo kese. Wo bibia so wan fancy. Why ya wadwin say wo de beboa ya ye ni bie. Doctor, ye da wase pa. Se wa ma ne pa ye wo ye mu epia bonten. Na wo doctor na odi no media agro no. Obi otimi duoduo ma kofa 1 2 3 eja oba no susun kronkron sande subo asan ka ho yi de. Wona obedi no how grey. Tira ho ABN ye ko be almost more than 20 stations. In Ghana, international said that so can 2 TV stations e can be. And what do you know? Question na me bisa wono. Oba no bi bu abem say Kate dey na wasa dey say obi enim say ma woni masa na ko e den wo so. Oh, the intia okay. Enkrofo bu mabam pa. Esan say ye won krofo bi wo ho no ma abambuo honhom hye omomu. Enti say wo ye bibi Enti say wo ye bibi mesro ade a wonim ye bia obi ka se jaya menjai. Die wo mu no eno na wasa wo ye menhwe obia de me beba no krofo bu mabam bebre na so me ye madwen se die mu bu mabam yi enye sa ne yankopon kan no enti mekọ na makọhwe se die mo kan no eti sa enti mentie me baye na me baye nso no yankopon enam na adom bi so eye ne ma bia ye bom paye na kakra me pese me ka ketu ebi ne se ye pese ye ka bibi te se obia di ne bless on faso ewiase ejuma bia wo be ye bia de wo de wa ho odin ne usika be hyem no e wo se wudi so mfaso ne sentence say juma dia ye di obia ho odin ne bla obra ye ne mfaso a ewo mu no me srempanfo kasa say ye mfa ma no e ma ye why obia de kakra bia ewo mu bia no me fancy fa ne de ne ma no pepepe omo bu mabam so mantie maba me bɔ mpa ye say nyankopɔn de e besi ba bia ekron. All right, Kate dear, no. Enye zo minim se na oba so be preaching so oba so be oba motivational speech. Okay, all right, but the other canon e wo mu ye pa the other canon e wo mu ye pa o mu se mbisa Atopa. Okay, dia oba obinya no so the fifie the buy you edi no nya we. But she obinya no house ya say. Sa Atopa. Na Atopa de libe. Oh, me audition or boase. The way I make sai or boase no. And Ashanti region for me no money question or boase. Omo hu se masamba ha say no more de to say give way. O boase pa the way I know yet. Bunu mu te so ni Atopa bu. Okay. Oni Atopa bu ampa e no more de to me din by the yambe bia. Ya nyame be bia eye. Roda. Oba wo so house a dey e na oba besia. Obi so buy no na onu de data kra onim se na ye data on the phone so me na minim da se no bi wo o so 100 phone na onim se na ye data on the phone so but ewura ma mate ase se na onim but wo so kan ye bom a ema mo be hia wa ha se no weti mesua obi so buy robics obi kra se na onim da anajo 1 o'clock 2 o'clock otimi di fufu safo anum en se mo makekenye ze wo so de na ba obisa oh matimi abusua hawa mem energy se menye kese anopa bia me sorry aye exercise me koda so yes me exercise ma besua me ba first na me modu ba se me amtimi wo se me body no aye kama nti no ma besua no ha se so Kate anajo obedo exercise Me pacho nye keta so mu aso bi anajo obedo exercise pacho anajo exercise de onim ye anopa de no onim ye exercise yes o ta se me edu anajo a yesua asamesa eno so ye exercise. So okay, I feel what you say because me say you are no competence now exercise. And me santi ye suasa ni nyina ye exercise ni bia. And your boss, main boss Shilo Papa 1.
ɔkyerɛ yɛ ha obesia ai chese obɛya ma obody na yɛ kama onam ho obi ehun gay okoye ohima to ɔkyerɛ ma ɛno so yɛtimi sua yɛ na oba wo so ate de me so ate na wetin so wo say we de wo so ate me anka sample say yi ne nka no krakra me body no krakra no krakra my cute so I cute come na wo kunu flow a show TV so say why you cute and say normally me worry about me datey me tramp na mo den do go fie o say Ruda pa okay guy we dem jana kam ho that be one fun near home aso bebe otse ja so bebe am wo na manko ho me mane ya we say program na me beye nti we 3 months 2 months enya ade be a ewa biasa nti nyame bo na me ba na me bedura nyame bo na ba na bedura na say no bedura dia don't go next level energy drink no any ahoden na che say obebo bi na afi wetimi dia ye adwuma Kate road to finals nyame adoma Sunday den ya se mutu Sunday ma Sunday ko na chi o se Sunday beba next 3 weeks o se den yo den ya Sunday be hu finals ma you ready me patcho ya de ya ready pa dia aka nyina ebegina enkrofo ya dofo a omuvota maye ye de ya ahoboa pa ye twen Sunday okay also omaya ahoboa pa omo twen Sunday Atopa Atopa your friend is saying what the finance now you must so Bacho Debi I don't know you must so what do you do ala Bacho Debi menji eju me start aba house ya say no na me babe hu edom bebre e ma bebre na e wa ha say no na me yem hye me by a team maintain no me yem hye me so finance no my ready what's the ukunu say na makakura and I was so boys say I say why come as say shape na be ginem me patcho don't worry me worry ye mini boy Kate Susu what's it say patcho me worry ye me so mini boy afi na me hye se dwumadi be ma manya me kuna wow internet there we there insha queens no ba ko say on worry Kate say on worry intino oni boy nso intino we nyina ye opportunity intino wo pese owia say dem ye celebrities o share omusi omukrom a omukotan a obuhu amanfo a eboje omo so intino we nyina ye opportunity a create dia mama no intino mo ware nso ne bompa isem be wie no na omo akakra omo etimi aba be ware omo ticket dia no na all right Ruda yami adoma Sunday ede na mo kada che Ghana for the catcher Ghana for say said o mata ye chia me aba bedroom pempen so ye yen susu and if say ye ba no mpo na yen gindi say first week kra evision term near nim say you do her crom betimi aye if say nyame na etimi ye nyame na si hene nyame si ohene che obi antimi ngi influence e na kwakwa sa edi nhira no ye de ma ye humpo no omo bi sa say din be na ye pese ye de to ye group no yet wa inshane baba kope ene de inshane bai ti e besre ya adofo ye MPs ya henemo ya hemamo adofo mo hwe ye nyina sahwiman akwa abosom say ye sro ma omonto abane ma yo mu vote ma ye ne ntimi fa ahenche ne ye dai embrefi